Ada di Aceh yo saboh jamun masa kerajaan yo raja-raja. Dum inang Aceh gei umidun geyu tu maguna ba rumah raja. Ada di Aceh yo masa jamun masa kerajaan Tun Megleng Iskandar muda. Duminang Aceh gajah dek gehei umidun geyu teu magun on puna baru maharaja. Masakan daerah Aceh yang lebih anehnya maneh kacati rasa. Engkor payah lagu-lagu nangan nepi dengar jun adek kali lona kalam ayalah enak pola mak si gampu gah makanda lepe lah Allah haike anak rote jo ade berbace tu sembang sergot rendang hai ade ada biasa letak tagun Allah hai de bor pisang bom ada subang acara masantan mak sigam kata pelema melabumi sen bagaimana santan masakan daerah Aceh yang lebih anehnya maneh kajati rasa. Kuah lemak lah akal lena dengar cun adek kali lena kalam ialah enak pelam bila depam pegah bakanda memang kuah tiu banget terasa. Bulam naruh boh rung cawiang rebong kala kata mah boh mude payah lihat tingke mangat terasa. Dek tua-tua udah cehai.